Jama assalamu alaikum. That's it. Ye chia obibia. Ye mo bibia kwa abaso ediba agokansie so ena anopa ewo bedwam Adom TV ena ye Friday na te se emredu se yetimi dia agudie mu nsem ebro na bibia timi ekoso hye so na bibia betimi akoso amaso hu se die city ena ye onsem ni bebre ebi free Ghana Football Association na awrewre mu akopie mu ampiti football na fi Adom ni akopie mu Chelsea ni akopie mu ewo Messi ase enti nsem na doso papa di ye cho bibia na mo bia kwa abaso ediba so aseda kese nkoma Prophet Alechum sa so na Kofi Adom anwanwani na fe na ya abrefo se wono so beka na bibia atimi ekwa animu sa medium redu se mesomedi agudie mu nsem ebro na atimi hye so bedin kan ene Honorable Abate Kofi Asabrako Abate ni birthday wono stand as an independent candidate ewo Akem Oda constituency nti Honorable Abate Yamao happy birthday. Me just am ready achimoda for you be a shame na bibia timi ekwa animu sa so ne chia Kojoban Ajiman so wo agogo Asante Achim North agogo for so am che bibia obi a hwem na fe the three northern regions obi a so a hwem ne show yi me de mamo ama bibia timi akwa animu ti ya be chase ne de ensem na guamo won se de ACE ko midin ade Adam eje Tony Adams na midi dwumadi hu chiame sam ye ntwentwe so ye chase mfafia de senior national team the Blasters nsema ye tete ye hwehwia ne edodo mu enye ensem a ede said ye keka ekone se otimi se players no ne ye mpanifo bi ewo team ni mu asame entemuguo enhyede ni wo ya build the tension gusu build ya hweye na say ye ntimi ampe ensem ni sibra sa player unrest yi ekopie mu ewo AFCON 2013 dia ene ene ejejirije ye betimi amma players $100,000 nso cap de ntimi ma yate enim de ekoso I just hope and pray say coach Akwasi Apia ene maso akunadu technical team no on be making sure say ade e pie no wamo ne players ni betimi asolve in 10 sanse players ni bi they can talk yeah nyensem ni nyina NSC me kan na bonte sabe but ensem e koso no ehu ya se NCC anu ya 2013 AFCON ebe haye enti mede asudie no beto ora Akwasi Apia ne maso akunadu na management committee so mo hwe yensisi ensem ni wom yenim enu ensem etimi aba beto gya nimisa ago kanse die ensem ne ba ye dodo mu ni akoram ne de aba obeka sense we kra na won fa na de but maka kakra ya ye hu se de ebe hu mpanifo be hu se yenim de ekoso ne entwe ne ntoto ne maye anya sa proposed budget ye de akoto mpanifo ni nyina enkosi aga enu ye ensema etimi aba beto edwa afa Blasters for ensensem ehum Yegusu ewo Ghana ha ye din sem ne abroad ya na hye no se nyame ya adoma wicket of the Premier League no ebe hye so ama bibia atimi akwa animu na Tamayut ene Kumasi Asante Kotoko ebebo enumpo ama sa radio rap ama aka se mebre wo se Kumasi Asante Kotoko beating run ono ene be briko mama bibia atimi akwa animu na hye ne nso se ada centers ni na ebe todwa na Tamayut ni Kotoko match no ticket egu obepiemu ewo Joy FM building me da ya 5 cities one more ton ya ti obetimi anya bi akwa akwenti time ya unya bi ntodi abepiemu ewo advance ticket one more ton ewo Joy FM ya obetimi aba beto bi na bibia timi akwa ni ya cha Africa the Diana Start in Heart of Lions ebebo Heartfolk any Liberty ebebo Tamayut any Kotoko se de mi kan no edubia CFC ni RT Dwarfs any Brekum Chelsea Arsenal ni Ash Gold Mediama Sporting Club ni Medal Professionals na fle Ken Pfizer eso ne Wild Start for so edu omo akansi no ebe so na ne the Glow Premier League ehon ensem na ye de abrama so atimi ahye no enso na iguso ede ensem bra ewa agokansi adwumadi so ama won se de AC ko sa media Brekum Chelsea na da so Mediama edio aduana edio na fi Ash Gold wo mo so nyina toto so a wo mo de ko na ye behwe se de week matches no ebisi atimi akosa me ye mpiemu ewo amputee football na ehon ensem ni mpo etise ewo so ehuriye papa na enrantie ya omo Black Challenge team no baako goalkeeper na baako so ye omo general skipper omo de nsembe tudwa o 5 for 5 so se sabe de omo pani friend ro age to so a wo bu omo kom ye nhwe ne yentie ensem a omo de tudwa enra wia o 5 for 5 so Titi brothers my party. Ti asie na boni bi be donate ska ma. Hu ye mo bo no donate ska. Okay. Says can nyina we yan. Says can nyina no ye hu de fa ye. Wan
president agete so arrange crowd phones any laptops baako 10 ye hu die baako crafy mo president ni ene mo ndini ye woni ndini masa ye sika ne de beto nso ye wo park ne so ye sika ne de be foka be ku training ade omumu ana mami kan bibi esi na nsen chiro ni ya na de sika faka e de co training ne aba efie boys ni bi ko hia no not kam na amobisa nse oh press we de hwini e ho na mai bibi kakra ne yemfa ka enkofie asamo epie free na no mo ka kire om ne se mo munye nante mo be nante sa neno mom di betu jada sa nsem betu ja ora age to so a ye frɛ no so ba so e be cheche no se ensem no e woni lawyer ho into on be so be cancel bia enu ye nsem betu ja president of yan pichi football ora age to so a ne dia on so de betu ja nsem no e woni lawyer ho ntinye ensem no on pese obeka bi enu ye nsem egu so koso a ye de bro e wa go kansie so na no pa e wa dom tv midin ye de Adam eje Tony Adam Sabre MPM BBC African Footballer of the Year nominees no etimi aba beto eja nra etimi ebeto eja ya Sabre die last year the oji Andrew Dedayu nominees ni dimpo etimi ama me piem na last year omo team making list no ya tu we pen etimi abi rem this year na omo ya nominate omo ye Dembaba ye no Senegal na osina kan Newcastle South na yes behanda eso ewombi ye oba be kan Morocco ni na fe Didier Drogba Shanghai Shenhua esa wo Ivory Coast na fe Christopher Katongo so Zambia kan obi na fe ya two Manchester City ni Ivory Coast na say we mu na the shortlisted players somebody omo so testimony say why the bit me win BBC African player of the year 2012 eno na ababeto uja after one yetimi de Abreu na somebody yengu so ne emfa nsem foforo mu ye de Abreu ne kopie mu ewo Chelsea ye kopie mu Chelsea dia na enra ene Yankobo ya adom ema owura friend Rafa Benitez wo mo de ne etu ne back eni so be win game a woni Man City be born Sunday na after that wetimi am make sure say John Terry be back na bibia atimi akọ animu na sese de Chelsea for fans de bibre ebu efu papa ne no eye ensema aba beto but still ewo Chelsea papa lidide Roman Abramovich wo se owo sika nku ade wo be pam no watua no wo de fofraba the other betu ja opese oma owura de din e Pep Guardiola or see what the 15 million pounds a year and the be wu no be tempt no say on finish sabbatical leave no empo say on ba summer on make coach Chelsea no oba to be man a lot to spend our transfer window no nti one obe jai team so ache nsa and you smart Abramovich can see what the 15 million pounds a year do what be ko akofa papa friend Pep Guardiola now Pep ebeje and I want je wobeba womma eno ye nsama etimi aba betoja afa Chelsea ensensam ye free Pep na ye piemu ewo abranche ba akọ no to si akan ma bibia etimi ekọ ani mu abranche ani didi Lionel Messi ne nsama aba betoja somebody Barca for patch say one person omo keep no at the club omo retire no ewo club o ma bibia etimi ekọ ani mu eno ye nsama om de aba betoja omo person obekọ ba bia or 3 years ewo or 4 years on contract ni so ebi ebewu 2016 sorry na bibia timi akoye no mo ensem fufra ye gusu ekom na samre de ye de Abraham won se de esiti de na ye nkopie mo de UEFA Europa League se de esi ekoye enra ebi di nkugo de bi so qualify Hector Macho Camacho samre de be na nsa na yebo ni tuo ewo nani ama ne fa ne minimu kofa na betri mu Hector Camacho samre de doctor for say sebe na dwuni mu de wawu an say at so muntimi ya hwesa me life support so en woda ne papa se be ya yenyi life support na ne organs ne donate for charity ne nua ba se da bi ne maame so se ende wan atwo so beji atum se eye doctor for nyinyi free life support no so na on be jane kwan a ne ya jane ka because ba bi adun die aje se nyame eye na nwanwade ni biem just say the doctor for nso on be ka se wawu a enesa na eno so omo twen ono ane ba pani ni ba pani be pie ma na family ni nyina tena se omo tena se no ma yese ampa Hector yenye ne den ye mani continue share life support no so na no one ho betimi ato no ana se den nso doctor for say wan share bibisa ntimi mm tinu ye nsema arehosem a ye di twa agokansie edwumadie no eto nebom aye arehosem nso wo a wa arehosem bu bi se wo stroke etete wo ye a unya ahoto se usisi
ɛyɛ wo ya pɛmu adwuma wontimi mmɔ bi adwumaden so abetimi ayɛ de anya sika so wontimi anya bi na afei so ye sexual weakness deɛ amanfo problem pa no Dr. Day ababepie Dr. Day Herba ababepie atise bibia timi kwan na wojam so ɛhaw na ɛtetew na bibia timi kwan ni mu dia de hia so obekɔ akonya Dr. Day ɛyɛ efiko mesha ɛno ebetu saa yare nyina ase atimi ade ama ho atimi atɔ yɛn kan bebree deɛ ya me kan sɛ sɔhwɛ sanse me sɔhwɛ yɛ ɛna me te ase tu so sɔhwɛ ade a me sɔhwɛ no me nkanfo enfamanti kɔ sɔhwɛ na so nya bi na bibia ntimi akwanim Africa ointment na no deɛ sɛbe mo a ɛyɛ sickle cell ne ahotutuo no nneɛma nyina sa ha mo no mo hia sa Africa ointment ni bi ɛyɛ passew timansanka da afi Africa cocoa ɛyɛ capsules and the cocoa last stop Koko last of Mutisimu, ya emoja ehao, emba ebu omonsa, wamo bre, fako piemu ewo neja efiko, Koko capsules, ebema wanto. Oche Dr. Day Herba Center, dia benyu omo, ewo, enkoko, wamo, hospital no dia bandi di twem ewo Africa e bi nto Dr. Day hospital no ewo enkoko yo mo kwakudwa wo wo Oboba village echiwa na fra mo ewo 0244204985 0244204985 na kopie mo Dr. Day Herba Center Dr. Day Herba o se de ye ne yare tonkwanta ya pai na no so ene yegina na ye de agokansi adwumadie aba na wi omne so ya se me ye de bro ene anope midin ede Adam eje Tony Adams na mijinemu ede dwumadie ebro Gilbert amankwa abofo eta abechi eba bibia etimi ede bro me so ama Kofi Admo anwanwani ede sempensemu abro maami adwo akan so ene bibia kwanim na ya sorry so na bibia ba na bibia tibia kwanim na na abrefo so de afisem ebebro ne on say this kaba still speedy recovery means that is who difufu ma bibia timi kwanim to ho ato kra wia anisa yes also nyame adom akina chia me 10 to 12 our sports world jumadi so asempa 94.7 FM medin ede Adam eje Tony Adams edu Friday obetimi afremi Alhaji Adam ya me so amo alabida love life